Kei te whai hua ngā wāhine Māori I tētahi hōtaka aukati momi tūpeka. Ko te piri pohotanga te ingoa o te hōtaka nei, me te aha, nā te tino angitu ōna, kua kō manawa ake te huatau me whakatū ki ngā tōpito katoa o te motu. Koe nei te take I whakamutu ai a Raewyn Solomon I tana momi tūpeka. I started smoking probably when I started intermediate, so about 11 to 12 years old. I roto a Raewyn I te auahi mo te rua te kaumārua tau I muri mai. My kids were, Mum, why do you smoke? And, you're going to die. And really I did it for them, and I made a promise to them that, I'd quit smoking, and I stuck to my promise. No tērā tau ka tipu ake te hiahia I roto I aia ki te haukoti I tana mahi. Ka huri atu ia ki te piri pohotanga. E rua ngā pūtake o te kaupapa nei, tuatahi ko te haukoti I te mate roma hā I roto I ngā pēpi Māori, tuarua ko te aki I ngā whāia ki te whakamutu I tā rātou kai tūpeka. I'm just real thankful for the program that actually finally after 22 years giving me the opportunity to, fulfill one of my dreams, which was to stop smoking, and, it's awesome. He pāreka hoki ki era atu o ngā wāhine Māori I roto I te kaupapa nei. Tata ki te ko tahi rau, kua mutu tā rātou kaipaipa. It's the mother's choice. She's not bullied or made to feel guilty or bad about smoking. It's about cleaning having the smoke-free environment just around the baby. Ko tā te kaupapa nei, ko te whakatakoto I ngā hua kino o tēnei mahi ki ngā mātua me a rātou tamariki. Ko te whakaaro mā te mātauranga, ka puta te māramatanga. He kaupapa I tīmatahia I ahi treiria, I wainga nui I ngā iwi take o reira. Ka tahi ka whakawhiti mai ki te wā kāinga nei, mo te iwi Māori. Hei tērā tau ka mōhio rātou mena ka whakawhānui tia te toro a te kaupapa nei, ki te marea. He ta Gardner, te karere.